businessman lapen kena bisnes jika politics. Une businessman rupa orang politician. Politician rupa orang businessman. Hanta kami gini. Une businessman uban apa unung haji upa bandrung hangne lemak lawan hangne yo eka kam kontrak yo eka kam supply yo ban bak eka project yo ban sam dandang katawan nama kata kau kan kam juga kan ya apa kan ngeroi di umi upa kan apa apa uang peling une nang kompak dunia bisnes suruh mentangan sangno. Surun walangi lautan kandiat hari kasur kasawajam kebening kalau nggak besit hapo mensin jong apat kerhen nomor benuan hagasyong kabagi ke jongpi ringkat lembat ke parti kidong tray ke jongka bar ke agenda kepemimpinan hikmat ke penerhem yang ibarolang kibidang hagane ke jingalang. Nekong nagsyap na ayo yung break try kenra uparalong ringkat bat ka jingam ka jonga bat ni parolang bat ubala penpoy ubalulum lang ini hagane ka jaka hagane ka yaw hagane ka hak nagabanta hagane ka jingalang hagane kano haisni tengah ay kuplayi ya iba Joshua Wandri iba ngampat siya kendu mano-mano kali kasin ka panengkong ngalayo panrung hagaye ka jongi menne nagabanta ka Jingsong kai dengan sipor, kulai sipon ba Wandri ya ka hospitality ke jongpi, ya ka leadership ke jongpi, ha ka ad hoc committee kung chairman ban pentulun ni kam jong ka party. Ngai kulai ya iba pensai kaduman, iba na rengkat bangi ke dekapor, iba ka soto, ilong secretary jong ka ad hoc committee hang me hapo sila constituency, nagabanta ban peniak tu ya pispat Pengatrai jok parti hangne, dekorasi jongpi bat nagaban. Tak cek. Dekorasi buat saya sih kapan saya nagabanta ka por ke jongpi, ka leadership ke jongpi, ka pila ai. Haga parti hapo ka constituency masyamar jongka idang hangi kiway pat ke party functionaries kibadai nang nina kuasala constituency kuncup lang ya ibabu asan lang wanswet ibarang sudah ay kajingkeren yung imentang ay kublay kalpange nagabanta kajing palagpor pagkajing dorengkat yung treasurer yung party ibalong kum u longpa hapo jong ka party ni PJI kum u fatherly figure hapo ka party iba grospa randa chiang ide mai ibala lekbun ne ai kijingalan keleng sodong jong kare khasi bat shabar jong upu usam jong kare khasi imkhan ye kasi kaya imkhan ye bakor kai imkhan ye kami kayong henry ila ai kelo ila bet mense na kabenta ka party kajingan jong piba kabensya ni mat ka ay mense ngi krum kilong din jong ka party kublay sibon na kabenta ka por jong pi bagros papilawan ringkat pagi hagani ke jalan hagani ke por ke pementa ai kublay ye ba marbu dekar ibadai unong yalam presiden jong ka youth wing jong ka BPP youth wing ke bahapo ka leadership ke jong pi ngiri ye ke senjang ki population ye ke initiatives ki population baka pangasot na tolong ba ki bakampuan na ki initiatives ki population kila sa iso kulay sibon nagabanta ka intervention jong hi nagabanta ka jing jong ki nongkri prepare ka jing jong ki konsala ka jing kantan magibigay bar kini ki jingin basni ki jingkri ki drops bar kiway ti hapo ka jalan ka jong hi ngi kadang ka jingkerman ye ka party bat ye ki samla jong kami bidan hangi ye ikong Esmeralda sebong ibuan ng kay na po sora ringkat ng bakatim ka jong hi kulay sibon kong lapalai por penyelan ringkat bani kini kejingalang idan sikiwai di bangga lemla banjar ketengnu hagani ka meeting dan na prenjopi ki badai ki functionaries and ki nang prejo ka party gani igwa bo paiba unwan to the forefront paiba unwan chekma balunai ki condition ka babhatam nagabanta banrai ya kalawai kari bekerja dari pejongi personally
Nasukan at sibon bandan hagani kasyong sa chisimpa. Ngalawan ha hagani kadong kathan nga asal. Nga nito ipi kasam arajak kapsaw kapsan nga don kami ka project jo nga ka research project kabang ato kerpang siapang ka institution of Wahara leadership. Kani ka project jo nga submit hapo ka ICSSR kabasa merta karong stampan publish siya ka hagadul jo kapat. Napanang kilipresyo para kibangalapuri mga like nagkot yung ba inabingukar bagdagan gaway ka souvenir do ka wasko katuko po ti kalaja siya ito ka wasko kawar siya na social organization something ayo ay katu ka souvenir ang dan jingtho jingtar ka mapura sa pangkani ka Wahara leadership jo pihang ni natik yung ano sa mga ay na chocho lampit tenray nga survey yung material sa lapet habang apay na iiba kami kaday the most unique of all traditional political institutions in the Casian Genja Hills. Minanggun ki traditional institutions sa Kajalaga Jongi, teka Wahara leadership kaday tang makakabalong the most unique. Bago kinong unique, kinong kerpang, tanakang kerpang ay hangin, na magtantang ay hikahabara leadership. Teka ni kapalong yan na kung uskara, kung non-puli ka subject, yung political science, banpek dunia iya ka subject. Tingala kini haya gani ka kam ngalaile ika research ka jonga ka bangala and my limited capacity tingala dat dia tu ka basahi ka long stang ban bumi ya ka ka jong kot tika siyang stang hapor bangin ay bangin wan punon mereka tena mang dalam suatu nak bangan tip sepang gani ka shlong ngala run ha ki bentang ki paper jong gani ka Wahara leadership badat pendet ni questionnaires kibai te ngayon siguro kitin hikay lemba jong katu ka project ka bangadale nagani ka slong ka jobi te hagan ka por ka pamantang so sarong bangan yo panrang lang mapi hagan ka por sa jusin pa bani share ya kan karan sa naman nampak juwan siya ni kawan kasul ka benen kong nga panganwan nakabanta ka party bani campaign tani bani pensyai ya kimaki jura ki bangi ka party niyan. Kemudian siguro sa sempat nagbanta sa piki palayawan sa kanigit lang. Pero bangin yung hangin, kapag inisay ka lang kani, bangin siguro hangin, banyala ka election. Nung ka, priority yung ikamday kaya kayarap na. Ginajugkan na kapor sa kapor. Ni inday kata ka party, kapalong vote maniac, nani kapalong election sandit kumangyong. Hindi bangin siya pagkapitang ika-election, pagkapitang bali ang vote ni na nagiran ni ito pro compare kapag kung saan ni kalong bangin bet yung sumbay yung galing siya bakit no bangin ay yung kanina principle ka bangiran yung ideology ka bangiran bangin sama pipa iba baka siyang happy bangay yung karay na nakatagatan medyo ang yung ginitikintiyan kakamram yung nabibiti kalong ban hikay kakamram yung pa iba kalong ban kakamram dumi karong kangban hikay kakamram dopi karong ban ay yakaray anak kita ngimju krok ngimju penbor ban ngimju ban ne jubor misalnya ada jalan kagong play ban nimet liburan ya ka jinsa karo pipa ibapidan ni kita show hanya platform tentang ni swasta ni dia show hanya platform tentang swasta nomor berapa arah boleh platform ni Hanay habang ratan yung ilagay hamadan. Na siyang bawpay ba ubagan hamadan hakiyin kisen hakikno kakitret. Ugan ka jingsta kabasya hajar siya bani kabangan na ron hagani kalampung na pamata. Naman ka dagawan hangni daga jingsorin. I am humbled to be here. Banganan mapi bagani siya mapi. Nadeway mga pagkaroon batay yung siya. Nadeway mga ganyan kamagapi. Bagan hikay sa pagkasansar hadar. Hagan ni gani gadungi. Pila imong panglapi kasi unay. Pila kantit kamhamapi. Nagitingan naman na kanila konstituency. Mga walang suwan tangan na sisi. Ngan batayan. Hanray video ikaw mga kapitit kamba. Hanray yagay ganorin kabangan ngayon. Yagatake nga kwatin. Yagatake nga wekin. Nawan hanray na magkakaraw panra. Yaka message. Yan ang spokesperson ng party. Nariyo ng IP ng party na magkakaraw. Nawan na yagan ang kubor. Narapiya so menjur bangi. Ngayon kailang nang naisukma. Pi haganiti san di baladat ngekran syekran leadership haganagani kejongi hadis nang di baladat kita islam hak pengais pa ayo puar pengiyakan na edu pasti hud mo lalu pengiyo ia kejala ka mapura
Ngayon kilami kita ki statesman na region. Kilami sisa kita ki rangkan ki rang pawar. Kilami kita ki riu sain hima ki balok senyang sa kajeli jong kasensa karar hage jala kajuni barakoi. Bagi nolong kasi berdui ke jala bang habani kenal ki ngisau bang university. Dan mai hangi ki sen kakandai spa kandai position kadang kajingkala hage ka political landscape. Kadang kajingkala hage ka pratai jong kasensa karar hage ka jungi na do ba larung kini kebaniong iki kinang khayi anda larung kinang khayi haka sensar khanar ya sensar khanar ki iya ka tangkul gayaw kirong hangne nagabanta ka jimanto isimet kirong hangne nagabanta kan penyar ya ka business empire ka kongki nado karong ki businessman lapan kala business ya ka politics une businessman rupa on politician politician rupa long businessman. Hanta kami gini. Une businessman ubanama unong kayi upa bandung hanne nama dawan hanne yo eka kam kontrak yo eka kam supply yo ban eka project yo ban sam dandang kabawan nama kada tahu kam tunga kada yaw kada roy. Di uni upa kan pa hapo pa uang pleng ne. Nang pampat unit business suruh mentangan sano. Kaya naman kata-kataw, kani ka-assembly ka jungi kalalong kung ka-chamber of commerce. Kang kung kayo kayi, kang hado pang hapang assembly yung kiyo man tao siya hapang sukiyan yung gumina kung matikulay. Kasani kata-kata-kantin ka ba horse training, kasani kata-kajin kayi kulay assembly, dahil naman palapan ka lamang kayi ka politics. Baga mo palawan gani ka, rukong perkat ka patmay, and itu ibu pat ba laking bayong nakaran. Pat ba laking bayong nakaran. Nilai uno buat ano oh imang sukan mo. Dan Gabriel dibaong ba oh kapisah kala treasure mga foreign election. Tiya kano upat bahay mo pang pisah upat bahay balay kani haga foreign election upadon kambak laya kahok nalaway election uga pertahan ni dawaya kahok. Kita kay kinalatit sa sangwan. Hanay nga ngambeno yu pa na. Pa ba ani siya basta. Bagini di pada kena ikum deh. Haka jiki kepada dengan kemuai ni kena pulih ya subjek political science, mak ya ke electoral politics sebagai jumlah ke jumi ngai ikum deh. Bagini kita sepisa jadi beliau ke for election, kani kalau fit untuk so, pi kalau ngai fit sebenarnya pi betul so, hangi sebenarnya ya tu katu kena so, kalau so, dan so ubah haka boleh sebenarnya so, haka boleh sebenarnya belum so. Benar-benar musuh unta kalah. Sudah kan? Kamu tahu sudah musuh, aku mau sudah mulai pada musuh asu. Kamu tahu sudah musuh, biar awal sudah buat biar musuh asu. Tapi kami ketiskan teknologi ke hamron gumne itu bosan. Kamu diberiu kita akalsian ya ke BPP, ya ke MP, kita beriakno ke NBC. Anda nilai ke post berken, anda harus nilai ke analisis QM. Ke MP election, ke NBC election ke UPN. Orang nyewa kaya kata kajing affair, ngisam makan ni kajing affair, kadai kabar susah namaran hamadam daki opponents kejungi. Layang bakalan di pak lagi, ada depian kata principal, depian kata nongring, lalu pihak kerjaan kata nongring juga BPP, HKMP, bangga itu apa kerja lo, HKMDC. Hanya ini melakukan bagi dan segera kita di faktos, kita kita pun syai HK tukupor, kita kuai diberi kejongi, bangin semua sui kejinjak. Dan baik, kaya kepada kuah penolakan kami sini. Minum yang sakut, hargai kepada baik, minum paling sakut, bagai jingkaran. Saya ini usok, kalau udah usok, untuk minat kau yang pun pengen le. Tips sedih bisa le, berkata kalau dia saprek itu usok. Siapa saprek? Dan menuju praktis sekarang. Sampai sini naruhan rinso ubung sosu, niat saprek. Kadang-kadang ini kita menjauh balik dari saprek untuk so, untuk rinso kalau bisa saprek untuk dit. Dan dit itu tidak semua usul tu bapelen dan kamban aktif. Hanglo kerana disconnect. Hanglo kita kan blockage. Nama kata kau ada pembiang mai di nutrien sejak lagi kita mesti support mungkin. Orang sandi biang iso. Jadi kemudian bayang yang
ne kajing wan ni ko kapati nila ka sa susian pa ngin separate ke kani ka konstitusi ban pengenau ban revive ya kata ka principle ka bangi ngayang batan resonate ani pa ba gimana na pamadan kanan bangi yo ay kajinjo hagani ka jialang na so kana chibole papi ay nga no studio jialang BPP inju kami studio di bagros pala kami pun jialang yo studio ne kan bayo ne di ngawang tagani napilang ng studio of PI ba Joshua kama onda kaya kali kabut hak MP election by election ngampo asyo na pinay ng studio na community pinay na ruso uso ba tangtang ni community bayin sayang video ay kamampaw magatagro ni kanili ko na posa na konstitusi lawan panjang na prom kabasinsa kada kabakuan kabasuma kabatibro kabatiblay bangin say yet the leaders tiba-tiba kabatiblay nagani ka konstitusi kajumi kata gani ka bangini community kasela gani ka balabana man say yung sok yung ka upatyang kam hagari kasi hikipor ni balare yung tipilay pulin ay may history hangi kalagan kata ka international trade point hangi na jigadi yati yung sok sa lang ng gani kari kajumi sa kata kapag yung ka Pakistan dan semua jadi yang dia itu usah ubat yang kam bami na pori sila. Baknay ka pipini usah ubat yang kam. Bila pini ya leader si ubat yang kam hadila. Ito ang yung iba sa hisin. Kani ke jingchen jo ka nam jo ka wan biay. Hakador jo ka sencha kana ka bakul ka basura. Tika jimat ka ni pamanta ka long ka jile ka dia kontu ni kong ka BPP kam na yano yan. Bang, anda yang ingin dia pun percaya ini. Payah piang dengan pun percaya ke NPP, payah piang dengan pun percaya ke UDP, payah piang dengan pun percaya ke Kajinya pun juga PPP kalau kawai pak kawai. Aku akan saya katakan. Pilih, ketika kajinya pun kalau kita orang competition dengan bunja, hendak ke competition kalau kau tak nak pakai, ke competition dengan kajinya tak kalau kau tak nak pakai. Kali ka self competition ka jika ko dali yaladi udan mo ito nasol na kay school teoni ko nasol ujuan maning kompet man di exam le exam intention mo logong mo le exam question mo logong mo haka kelas ka basan mo kelas bandre mo lo mo ko be naman kini di kelas school di badan haka ni school kita di batam duna kebana lagi kaya anu na hapsu o maran ko pas max to ha Ikan pun apa ni? Tuh ni aku nak uang baru. Mereka kau ayu dan maladang mereka kau nak kita ayu orang kau. Memakin ini dikenal tu orang nak dengar kembali. Tuh ni baru uang dalam sesuatu unta melapakah. Baca kompet yang lagi buat kini. Kompet baca potensial jomai. Kompet baca kapasiti jomai. Dalam mereka yang tahu harga sistem mereka ni berapa orang kedai pun nak muslim. Nangagalang uang ka self competition kalau ngadalang kam. Nagaling dunikon ka BPP ngidan ka self competition. Hakas zaman aja apusay nilayo ano sangat ngopulay. Bano nila kumpit. Kapag man ba kalau ngin pentang ya kasanang ngopulay danda ba. Ngin pentang ya ngin ngopulay kita tayo ang sanang ngopulay. Balay hindi kumpit ba diway di batang ngopulay da ko itu pay. Pinagkan na ka prinsipal umiyang, pinagkan na ngoro umiyang. Hangno kata kania kajutang joki, kania kajutang kajoki, kadai kabasutau namaran. Beliau orang kania kajengek jong ka filosofi jong kajengek jong ka traditional faith jong ka indigenous faith jong kiong yang rangwa ubeng ngatugian, ab jutang ubeng jong. Kadang-kadang dia kania filosofi kania kajenuh hangat, ada spesialis jong kania ka religion dengan yang lambai batik sana ka teknik kuncat ka filosofi jo ka jang dong ka tivi yang rangba ubrel na tiyan aku tang ubrel na jong kamu ayo kamu bakani kania ka jutang ka ubrel usiang utur hangi kani banyak panek bakatai ka ubrel ya ko bensya hakero rai lara kani kana ka jutang ka pipiyang na pili ka dai ka ka prinsipal ka jo ubrel urak dunia ka patong surat jutang Bang gambang, bilakan beliau. Betul mobilin na jalan election. Siapa ang naging sakripat ba? Ban penian niya kapandal, ban penian niya stage, pamat na kapisapay ba? Kani ka malang kuma. Ngayon po ay di
Bapilyan na gallery. Ngimpa ay pi bapilyan ka na sarod. Pi ipala haga PPP United ang ginong kagot. Larang ngayon ini pitang kumulang kagot karena yung yalang mo mabakla. Larang ngayon ini pitang kung ginang kagot ngiday ka pati ka mabakla. Mapilipin na itang ginang kagot. Hani ka PPP. Piday stakeholders. Piday kinag-action man ta hagasan larang mapi pinag-action man ta mangigong kapatigin na ba na ay. Dan gibilang ko ang budget election na ginigis ni Don Cambay na kapisa. Kaya rin hanggang ginarap dumi kong kaparti, hanggang hikay dumi kaparti ka lang ba. Ningkang lang siya, niliban job langi, iya kapisa. Dara kapisa karang job din nga na tuipi, kajiyan di karang posisyon siya. Kamuang makapisa ka lang kam, kaya rin karang kam ko lang bangin job ya ka,